Dobar dan još jedanput, hvala vam lijepa na odazivu. Tu su naš trener gospodin Kariljo i naš napadač Ante Erceg. Možemo najprije trenera pitati uvodno pitanje očekivanja sutrašnje utakmice, nakon toga isto pitanje i za Antu. Bueno, espero un partido que vamos a disputar con un gran equipo como es el Everton. Una eliminatoria de Europa League con un resultado que todavía no está cerrado. Con un estadio que nos va a ayudar al máximo para poder pasar la eliminatoria y que nosotros vamos a hacer todo lo posible para pasar la eliminatoria, porque vuelvo a repetir, el resultado está abierto. Očekujem jednu veliku utakmicu protiv jedne velike momčadi kao što je Everton, sa jednom, dok je rezultat još uvijek otvoren, ali ovaj put uz našu podršku naše publike očekujem eto, još i dalje rezultat otvoren pa ćemo vidjeti. Isto je za Antu. Sigurno da će biti jedna jako teška utakmica za nas. Znamo da smo u minusu od ta 2 pogotka, ali mi ćemo sigurno da se od sebe, da ćemo 120% ono što se kaže i uz pomoć naše publike pokušati zabiti što ranije prvi pogodak i poslije pokušati ići na sve ili ništa i zašto ne bi bili optimisti. Atmosfera u klubu je odlična i mi ćemo sigurno dati 100% i očekujemo dobar rezultat. Hvala lijepa. Mirta. Evo, za trenera Karilja prvo pitanje, s obzirom da ste imali dosta problema zdravstvenih što se tiče momčadi u Liverpoolu, kakva je sada trenutno situacija? Vraća li se Borja Lopez? Je li on spreman? Ima li kakvih drugih zdravstvenih problema u momčadi? I možda za Antu, kako se osjeća? Možemo li ga očekivati od prve minute da starta? Bueno, te voy a comentar los jugadores que no pueden jugar, pero la verdad es que, te soy sincero, no me preocupa. A mí me preocupan los jugadores que van a jugar, que son los que van a competir, y con esos son los que tenemos que apoyar para hacer el partido. Los que no pueden participar, lamentarnos, pero nada más. Ya sabemos que hemos perdido para 6 meses a Marco Futax. Franco Hansa, si no cambian los pronósticos, los diagnósticos, los médicos, tiene como mínimo para 2 semanas, con lo cual cosa tampoco va a llegar. Y Borja está muy muy justo, hoy va a hacer el último entrenamiento, creo que es un poco complicado que llegue. Eso es el planning de los jugadores tocados. Pero vuelvo a decir, para nosotros son jugadores importantes, pero lo más importante para nosotros es el partido de mañana y los jugadores que pueden disputar. Los que no pueden disputar no cuentan. Igrači koji neće da igraju, oni me u biti toliko i ne biramo više ovi šta bi bili, koji će biti u sastavu momčadi, njih treba podržati i ne smijemo baš sad žaliti za ovima koji neće biti u momčadi. Već znamo da 6 mjeseci neće biti u mogućnosti da igra Futač. Što se tiče Hanza, njegova ozljeda je za sada stoji da bi 2 tjedna trebao pauzirati. Što se tiče Borja na jednoj granici, još danas imamo jedan trening pa ćemo vidjeti šta doktori kažu, ali bi ponovio još jednom, nama je najbitnije, više me brinu oni igrači koji će sutra izaći na teren i dao bi podršku njima, a ove što ne izađe, to žao mi je, ali okrenimo se prema ovima koji će izaći, koji će biti sutra u sastavu. Gospodin Fabijanac. Coach, Prvo sam rekao treneru u Liverpoolu da nisam bio 100% spreman. Bio jesam zdrav, ali nisam bio spreman. Želim da i trener isto to želi da svi igrači budu 100%. Ja tada nisam bio, ušao sam, odigrao sam protiv Rudeža 90 minuti i mislim da sam spremniji nego što sam bio ima tjedan dana u Liverpoolu i bol već polako prolazi, tako da imamo još večeras trening i mislim da će biti za sutra spreman 100%. Gospodin Fabijanac. Mira, mañana 200%. Ya verás. Ovo ste razumeli. Ako nismo... Sutra će biti 200% spreman. Unapizno. Gospodin Fabijanac, treći put. Treća sreća. Žan, volite uvijek reći da imate plan igre, utakmica potpuno drugčija u odnosu na onu prvu.
je li može momčad postaviti taj balans da odigra 90 minuta koncentrirane obrane, a da bude napadački opasna? Mira, nosotros hemos analizado al Everton y hemos analizado su manera de jugar, sus alternativas ofensivas y defensivas, el jugar con con defensa de 4, el jugar con defensa de 3 centrales y 2. Nosotros tenemos que hacer un partido inteligente. Y ese partido inteligente se basa en tener un balance defensivo y ofensivo. Porque si nosotros vamos en un inicio a atacar, nos puede pasar como le pasó el otro día al Manchester City, que empezó el partido atacando con mucha posesión y una acción, una pérdida de Sané en el medio, que es una pérdida, con una posesión de, me parece que el 65 o el 70 para el City y el 30 para el Everton, en un error, en una pérdida de Sané en banda, les marcan el primer gol. Después todo eso es al revés. Nosotros tenemos una cosa muy clara. El Everton es muy buen equipo, pero nosotros les creamos ocasiones y sabemos que les vamos a crear ocasiones. Tenemos que tener un balance ofensivo y defensivo. Mira, te digo el último, ¿no? Claro. Y lo que está muy claro es que nosotros tenemos una característica que es muy buena, que necesitamos muy poco para marcar un gol. Y esos goles los podemos marcar en 10 minutos, como el día del Brøndby, 2 goles, o en 5 minutos. Por eso que lo más importante para nosotros es hacer un partido inteligente, estar en la eliminatoria, porque vamos a tener opciones. Dakle, mi smo analizirali igru Evertona, njihovu igru, recimo da igrali 4 zadeli sa centra i 2 prema zada, i inače treba pametno odigrati sa njima. Najbitnije je taj balans obrane i ići prema naprijed. Ne bi nam se smjelo desiti isto, u stvari to smo najbolje vidjeli u utakmicu neki dan Manchestera i Evertona, kada je Manchester imao neki posjed od 75% posjeda i na jednoj grešku sa strane dobili su gol. Nama je jasno da je Everton jak i sve, ali naša je karakteristika igra, naš jedan plus, šta mi imamo, šta nam treba jako malo vremena da bi mi postigli jedan gol. To smo dokazali u utakmici protiv Brøndbyja, kada smo u jako malo kratkom periodu smo dali smo 2 zgoditka. Ima li još pitanja? Gospodin Duplančić. Ako sam dobro razumio, Hansa neće biti spreman za sutra. I pitanje je, znači li to da utakmicu počinje Said? Significa que Said va a empezar el partido. Puede ser. Puede ser. Moglo bi biti moguće. Puede ser. Puede ser. Vamos a esperarnos primero a pasar la alineación a los jugadores. Y bueno, es una de las opciones. Ya sabemos quiénes son los delanteros y bueno, 2 de los delanteros que pueden jugar no pueden jugar porque están lesionados, tanto Marco Futas como Franco Hansa. Said es una buena opción. Yo creo que también Said hay que tenerlo en cuenta. El otro día en Rudes aprovechó la situación. Vamos a ver. Prvo da objasnim da su nama napadači, od 4 napadača 2 su ozlijeđena, tako da opcije ko bude igrao morat će, imamo tu jedan sad je definitivno jedan od opcije. Eto, može se desiti isto tako da izađe, on je jako pokazao dobru utakmicu za neki dan u Rutešu. Vidjet ćemo, vjerojatno će to biti tako. Gospodin Gabelić. Možda vi ne znate, ali kroz povijest Hajduka su razni treneri u ovako velikim utakmicama iznenadili bi i dali bi priliku nekom mladom igraču kojemu bi to bio debi ili jedna od prvih utakmica. Postoji li mogućnost da vi iznenadite tako s nekim? Bueno, yo creo que respeto mucho lo que hacen los entrenadores. Yo lo que voy a hacer es un plan de trabajo que creo que es el plan de trabajo mejor para Hajduk. Si para eso tenemos que jugar con jugadores jóvenes, pues jugaremos con jugadores jóvenes. Si tenemos que jugar con jugadores mayores, pues jugadores mayores. La verdad es que yo estoy muy contento de todos los jugadores y los jugadores que me lleve van a tener opción a jugar seguro. Ja postojem naravno sve što rade treninzi i u drugim kategorijama. Moj plan je uvijek za dobrobit kluba. Ako je mladi dobar igrač, on će igrati mlađi. Ako je dobar stari igrač, igraće stari igrač. Tako da uvijek slijedimo ono što mi se kaže i poslušujem druge trenere. No voy a tomar ninguna decisión políticamente correcta para ponerme ninguna medalla. Yo lo que quiero es lo mejor para Hajduk. Y si lo mejor para Hajduk es jugar yo de delantero, jugaré yo de delantero, seguro.
Ne bi ja donesio nikakve odluke da bi mi se dodjeljivale nekakve posebne medalje, šta. Ako smatram sebe možda najboljim da igram Hajduka, ja ću igrati osobno, to je moje mišljenje. Okay. Okay, you can ask. Thank you. Thank you. What did you learn about Everton last week from the game at Goodison Park? Manchester City. No, against Hajduk. The first leg. Bueno, aprendí que una manera de jugar como juega el Everton, juego directo con jugadores con mucha calidad. Más que aprendí, me di cuenta que mi equipo puede competir en escenarios tan bonitos como Goodison Park contra equipos tan fuertes como el Everton. Eso es lo que aprendí. Si antes yo no tenía ninguna duda de mi equipo, yo sabía que mi equipo tenía nivel. Y al final yo creo que lo demostró. Porque el Everton nos ganó 2-0, pero hay que analizar bien el partido. El cómo nos ganó y el que hicimos. Entonces, al final de todo eso, yo me di cuenta de que mi equipo puede competir. Entonces, ahora tengo el segundo partido, que es aquí en Poyut, para corroborar eso y decir, ya sé que puedo competir, ahora voy a ganarte. In English, if you can. Oh, sorry. No, if you can in English, yeah. Okay, sorry. So, hoćete vi ili? No, vi ako možete, Igor, ako možete vi. Nema problema. Okay, sorry. It's a little bit soft. Okay. The first thing I found out was playing against Everton that they really like to go directly to the goal. They played, they scored 2 goals. But what more that I found was that we can really play against them. So we created some chances. And I'm definitely sure that after creating those chances, we have a big chance to play here again. So that's why we never give up. We can compete against Everton without any problems. And If you can. And now I have in Goodison Park we compete, and now in Poyut I want to win. But if compete, now I want to win. Okay. Okay, thank you. Gospodin Duplančić, thank you. Pitanje, Pitanje. vjerujete li da Hajduk može proći? Prvo pitanje i drugo, je li ključno da Hajduk zabije gol u prvom poluvremenu? Te voy a responder por este orden. Primera, si no creo que Hajduk va a pasar, no estaría aquí. Esa es la primera pregunta que le voy a hacer al vestuario. El que no crea que estamos en condición de pasar, que se vaya para casa. Dakle, prvo odmah ću u startu da vam kažem, odgovorit ću na prvo pitanje, ne samo ovdje, inače u slačionici, bit će moje prvo pitanje igračima, onaj koji ne vjeruje da možemo proći dalje, neka slobodno otići iz slačionice. Segunda pregunta, sí, sería mejor marcar un gol en la primera parte, pero no es obligatorio marcar en la primera parte. Lo importante es estar trabajando el partido inteligentemente, esperando nuestras oportunidades, teniendo un buen balance defensivo, llegando con acciones y el gol, vuelvo a decir, nosotros podemos marcar un gol en el primer minuto, podemos marcar un gol en el minuto 90, incluso podemos ir al 120 y en el 119 marcar. Dakle, naravno da bi bilo dobro da se postigne taj zgoditak u prvom poluvremenu, ali nije, ajmo reći, nije toliko potrebno. Najbitnije da se odigra pametno, da se čeka naša šansa, znači odigrati pametno i obrani i napadačkom smislu. Nije bitno da li se gol da ili u prvoj ili u zadnjoj minuti, bitno ga je toga. Postići samo treba pametno se pristupiti igri i gol kad padne da padne prvi, drugi, uopće nije bitno, ali neka padne. Yes. You've had a day's more rest than Everton, and Everton were involved in a very tough game on Monday night. Do you think that will be an advantage for you? I think now No, in English. It's better. I creo. If you can take English if you want, yeah. Okay. I think it's no important, but okay. Everton played very good game against City and now play against Chelsea. But we too, and we start the competition before to play Everton. We play against Bromby, we play against Levski, a lot of games. The competition. I think Everton have one squad, very good players, around 32 players. We have how many players? 25, no? Yeah. 25, and a lot of players have different injuries. I think this is not important. This is not important one day more.
in this moment is not important. But we will see. We will see. I think it's very good game, and it's important to thinking about the game Everton and Hajduk, not thinking about only the names. I think tomorrow is very good game. You show you have very good atmosphere, very good game against very good team Everton, but Hajduk too. No, you know. And could I just ask your thoughts on Wayne Rooney, please? He's retired from international football today. What do you make of the career he's had and is having back at Everton now? Wayne Rooney is one player, top player. He's a top player in Everton, in United, in national team, England national team. I think is the player play. I think now is the guy scored the number 200 goals in Premier League. He's the second player in the Premier League, but I think the first is Alan Shearer, no? And this is the second, no? This is the results. Don't possible talk anything. When you talk about one player in this level, he scored 200 goals in Premier League. You need to show. But I think he's a good player, technically and professional. But when play, he do all the best in 95 minutes. He's one player, if it's possible, follow. Gospodin Gašparević, posljednje pitanje, last question. Treneru, za ovu generaciju Hajdukovih igrača ovo je najveća utakmica njihovog života. Na koji način ste u njihove glave usadili psihološku stabilnost da se ne bi dogodili nepotrebni kiksevi? Hvala. Primero, lo que tenemos claro en el vestuario es que nosotros estamos trabajando para jugar estos partidos, que no sea el único partido importante. Nosotros queremos jugar partidos como esto. Segundo, porque yo creo que día a día el equipo está mejorando como eso, como equipo. Entonces ellos se están dando cuenta. Y se están dando cuenta de que nosotros tenemos unas carencias, pero tenemos muchas virtudes. Entonces, es importante el convencerse y el explotar tus carencias. Es importante el trabajar para ganar, no trabajar para no perder. Y yo creo que están en capacidad y yo estoy muy ilusionado y muy motivado por este partido porque los veo a ellos que están trabajando con esa motivación. Prije svega, igrači sami moraju biti svjesni da ne igraju samo za ovakvu jednu utakmicu, već za više ovakvih utakmica i to je najbitnija stvar da im se pokuša staviti da dokuće nekako do njihovih glava. Također i oni su sami svjesni da oni svakim danom sve više napreduju i bitno je dokazati da idu naprijed sa tom, recimo, spremni za pobjedu, znači da se pripremaju već sada za buduće, tako da na ovakvu utakmicu u biti dođu recimo kao svakodnevne. I to je bitno, znači bilo dokazati njima samima i oni su shvatili da su igrači sami napredovali, da jednostavno ovako treba da bude. Eto ga. Thank you very much. Hvala. Ponerse. No. Ponerse, hombre. Ok. Može. Ante, prvo pitanje, poruka publike, može. Pa eto, znamo da će biti pun stadion, tako da ih ne trebam pozivati, ali znam da će napraviti odličnu atmosferu, da će nam dati onih dodatnih 30% i kad ne budemo više mogli trčati, oni će nam dati tu snagu, taj huk s tribine i nadam se da uz pomoć njih možemo do povoljnog rezultata. Hvala. Ha tenido que se ha jugado mal la gente local, ha problemas con el público en Inglaterra, con la torcida, digamos. Te voy a contestar lo que primero como Ersek. Mira, yo creo que el mensaje que podemos dar, la afición ya no lo ha dado a nosotros. El que hayan venido, el que mañana estén aquí 35.000 personas, quiere decir que son 35.000 personas que están pensando que creen en nosotros. Porque si creen en nosotros, vienen a vernos jugar. Si no, se quedarían en casa viendo en televisión. Ya nos están dando un mensaje esos. Esta gente cree en nosotros.
Prije svega mislim da smo mi poruku dobili mi sami prema nama, budući poruka znači da tih 35 ljudi koji će sutra doći na stadion dolaze iz razloga što nama jednostavno vjeruju. Ne bi uopće došli, bilo bi bolje da ostanu kod kuće da tako ne vjeruju i to je poruka s njihove strane nama. Entonces, como ellos creen en nosotros, nos vamos a dar el máximo por ellos. Iz tog razloga mi ćemo dati svoj maksimum prema njima. Por el tema de los supporters, yo creo que es algo que ya ha pasado, que no podemos hacer nada y que lo que tenemos que pensar es que mañana es una fiesta, Hajduk, Everton, Impojut. Lo otro no sirve. A ovo što se dešavalo na tribinama, to je već iza nas, ne bi o tome htio pričati. Meni je bitno sutra, neka sutra bude fešta, neka Hajduk igra na Poljudu i to je to. Hvala lijepa. Thank you very much.